Mangikubingelele ngiphinde ngikwamukele indaba zehora leshumi kanti lezi uyithola kuKhozi FM olumaphikophiko. Lezi uyifundela uhloniphile Fakazi Lambele. Seligabenxeke ihora leshumi mbukeli. Kanti lezi zifundeka kanje. Usutholakele umfundi oyedwa kwabafundi abawu-12. Kanti lo mfundi osutholakele yilona owaphika uJesu iqhude lingakakhali. Usutholakele ke usokhona lapha emhlabeni. Kepha uthe uma ebuya ezulwini wafica ingane yakhe ithrimile. Kanti uthe mayefika ithola ithrimile wase uvula umphako wakhe. Lobo kuyincwadi yakhe anikezwa yena uJesu. Ibefundeka kanje. Kumele ugunde kodwa ungathrimi ngoba uma uthrimile uvulelwa uSathane. Akagcinanga ke lapho bese wathi uyapeculula futhi entweni zakhe wasuthola i-iPhone. Kanti lokho akumphathanga kahle neze ngoba yena angenayo i-iPhone wasuthi ubese waphawula kanje. Bonke abaphatha ama-iPhone kumele bawalahle noma ke bawanikeze yena ngoba amafoni wamadimoni anokuxhumana thizeni namadimoni ngoba khumbula ukuthi ilogo ye-iPhone ine-apple elilunyiwe ngemuva. Le apple alimananga lalunywa nje kodwa lilunywe yini amadimoni. Ingakho sithi sixwayisa wonke umlaleli ubekacabanga ukuyithenga nonayo ukuthi ungabe usayithenga i-iPhone isiyingozi ngoba isebenzisana namadimoni. Lokho kungayifaka ey'nkingeni ukuthi nawe uJesu agcina angasakurecognize ayandantanzo kumele ahamba ayogunda ikhathi ayisusa ikhathi yakhe kanye noRebecca bagunde i-chiscope. Siyibeka lapho ke ihora leshumi umlaleli sizobuya futhi sesikulethele zamanqampunqampu mase kugabanxa lona ihora leshumi. Okwamanje sithi hlala nathi sebakhona uTshatha noZimdola bazothi isigiya ngengoma kodwa ke mina ngizothi mase ngiphetha ngisho ngithi uJesu athi sebakhona oTshatha.